Ndagushimiye, nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe ubudahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radiyo televiziyo Nuru ya Mashariki. Itariki ya 19 z'ukwezi kwa kabiri 2025 tuje mu makuru yacu yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Sentamuraho? Muraho neza mushakamba mwiriza mu mahoro. Yego, twiranwa amahoro. Yego. Hakurya ngo ibukavu abantu bararyohewe. Bukavu bakoze inama. Bakoze inama, wenda reka tunyuremo twumve. Numva ushobora kuba ufite ibyo baganiriyeho. Turi buze kubireba. Tuza kubireba? Nta kibazo. Ndetse ngo M23 ikomeje gufata ibice ku mpande zose. Hose rwose ubu mirafata ibice. Ariko umurava uhambaye. Ndetse hari n'inkuru nziza. Intare za Sarambwe zishobora kuba zahuye n'izo mu Minembwe. Byaba ari bishimishije, abakunda kuvuga ngo amata yababyaye amavuta. Yego. Bahuye, hari intare zo mu Minembwe zazamutse hariya mu bice by'Ikaziba. Wa muhanda twavuga ujya Warungu. Yego. Barahura rero, barahuye. Amakuru dufite nuko bahuye rwose. Twakwinjira ku makuru noneho nyirizina, nubwo wenda ho gato turabanza kwihanganisha abanyamurenge. Mu kubihanganisha mushakamba. Ariko naje kumenya ko bari ari aba Uvira. Yego. Nabari batuye Uvira. Kuri FARDC n'abazarendo batangiye kuhahunga biruka bagenda. Bikanze imirindi y'intare, noneho batangira kujya binjirana bamwe mu nzu. Yego. Bakabagirira nabi. Turabihanganisha rero. Numvaga ijwi ry'umubyeyi utabaza ati umugabo bamutwaye. Sinzi niyo bamujyanye, sinzi niyo bamutwaye, nanjye bandashe mu mutwe, ubundi ndazizana ndapfuye. Umva ari ibintu biteye agahinda. Birumvikana, ni agahinda gakomeye. Twinjire ku ngingo zacu. Yego, ingingo zacu dufite ingingo zigera muri enye. Turareba uburyo M23 yigaruriye utundi duce. Yego. Cyane cyane hariya muri Rugero. Agace ka Kitsumbiro. Yego. Kitsumbiro rero yari irembo riyifasha kwinjira neza muri centre ya Rugero. Kugera Kitsumbiro bimeze nk'uko bageze Ikavumu bazi Bukavu. Nk'uko bageze Ikavumu, nk'uko bageze Igatana. Yego. Bazi Bukavu. Kugera Kitsumbiro nabyo ni nk'uko. Rero mu masaha make ijambo tombo rishobora kongera rikumvikana cyane rwose. Ingingo ya kabiri, ariko si aho honyine, turaza no kuvuga muri Kivu y'Amajyepfo icyo tuhavuga. Ikindi ni uko hamenyekanye ubwinshi bw'ibikoresho M23 yafatiye muri Goma. Nabyo turaza kubiganiraho. Ingingo ya gatatu, M23 yakoresheje inama abaturage bo mu mujyi wa Bukavu. Yari inama idasanzwe mushakamba, yari yitabiriwe, irimo abantu benshi. Yego. Ingingo ya kane, abaswahilifone, ni ukuvuga abavuga ururimi rw'Igiswahili. Mu yandi magambo nabo mu burasirazuba bwa Kongo. Bari Kinshasa bakomeje gutotezwa. Reka tudatinze twinjire muri ya ngingo ya mbere. Ingingo y'uko M23 yafashe Kitsumbiro ndetse yafashe n'ahandi, ubu ndetse ikaba irimo yinjira no mu mujyi wa Uvira. Bimeze bite ko nzi ko bikurikiranye? Nibyo, ku munsi w'ejo Yego.
munsi w'ejo habayeho twatangaje imirwano Mambasa no mu bindi bice biri hafi ya Kitumbiro. Yari imirwano yatewe na FARDC yatatse M23 kuko yabonaga M23 ifite umurava muri Kivu y'Amajyepfo, kumva ko muri Kivu y'Amajyaruguru yaba itakibyitayeho. Noneho biza kurangira M23 n'ubundi basanze intare za Sarambwe zimeze neza, biza kubasubirana inyuma, birumvikana zihagararaho, ubundi zikubita umwanzi zimusubiza inyuma. Ahubwo FARDC yanatakarije benshi cyane. Hari amafoto n'amavideo yagiye hanze y'abasirikare bayo baguye ku rugamba, y'imirambo myinshi cyane kandi bishwe mu buryo bwa gikomando. Barimo barira ngo na kapiteni amekufa ngo na mekanisi ngo ata kapiteni akufi. Birashoboka cyane rero ko baguye mu mambushi, baguye mu mambushi akomeye, akaza kubagirira nabi cyangwa bakaza kuyahomberamo bikomeye. Ariko ku rugamba kenshi niko bigenda. Akaba rero ari muri urwo rwego imirwano yakomeje uyu munsi, nabwo irakomeza. M23 niko kugera Kitumbiro, ndetse byanatangajwe na Alliance Fleuve Congo kuri account yayo ya Twitter, nk'ikimenyetso simusiga cy'uko bamaze kuhakandagira. Kivu y'Amajyepfo naho bakomeje bataka kugeza ubwo bageze mu bice. Ejo nimugoroba nibwo twavuga ko bari binjiye muri Plaine. Bafashe Ruvungi bafata Bwegera, uko ari ahantu harehare ubu baracyagenda. Yego, ariko hashobora kuba hari abananutse mu misozi bamaze kwinjira muri Uvira. Barimo kwinjiramo kuko mu kanya gato nibaga bavuga ko harimo amasasu menshi. Imbunda ziremereye ni zoroheje. Nibyo banahinjiye mu buryo butandukanye, ubona ko bateguye uburyo ki bagomba kubohora biriya bice hatabayeho kuba hari ababura ubuzima, by'umwihariko Abanyamurenge, kubera gutekereza ko uko FARDC kubitwa niko ijya gutura umujinya bo mu bwoko bw'Abatutsi b'Abanyamurenge. Akaba ariyo mpamvu turi kumva ahantu habaye tombe mbere y'uko umuntu cyangwa se umwanzi yisuganya wa M23 ngo abe yajya kwihorera ku Banyamurenge, bari gusanga M23 yahabatanze. Navuga ngo iyo ntambara muri Kivu y'Amajyepfo ni intambara irimo udushya twinshi. Yego, irimo udushya twinshi kuko nk'Abarundi nubwo twavuga ngo barambutse, bo barimo barabihakana ko batasubiye iwabo. Bakavuga ngo baracyahari, ariko kandi nubwo bagiye ntabwo bagiye bose mu Shakamba. Hari noneho nk'abasigaye muri Bukavu. Yego, babuze uko bavamo kuko ntabwo bizaborohera. Barimo kwihindura abogoshi, abandi bakihindura abantu bakora amasuku, abakata indabo, ababogoshi, n'abandi n'abafundi. Hari n'abigira n'abapasiteri. Hari n'abigira n'abapasiteri kugira ngo batamenyekana, ariko kadusaba ibyangombwa niko bari kugira, bari kwiha cyane. Batabaza ati ibyangombwa biri. Ikindi cyo kimwe na Goma ni amakuru nabonye. Yego, buriya 23 turi kwitonda, harimo abatsinzwe bashaka barimo bishakira ibyangombwa, barangiza bakaba bakambukira mu Rwanda nk'abantu batembereye. Yego, ntibajyemo nk'ingabo zatsinzwe, bakambukira mu Rwanda nk'abantu batembereye, gutyo bakazakomeza urugendo rwabo. Urumva rero ni bamwe n'abo Barundi babigenza batyo. Ibyo byo ntibyabura. Muri iyo ntambara yo muri Plaine niyo byarangiye M23 ihuye n'abavandimwe bitwa Twirwaneho. Ntabwo bahuriye muri icyo gice cya Plaine. Yego,
ahubwo twavuze umuhanda, hari umuhanda ugana Ikaziba yego uzamukira hariya mu mujyi wa Bukavu utaragera Ipanzi, hafi ya ya route twavugaga ya Major Rugamba. Noneho ubwo ngubwo bazamukira hariya, abandi nabo ngira ngo babasanganiye, bashobora kuba bahuriyemo hagati, nka mu byerekezo bigana ahitwa za Ruramba. ubu nta munyamurenge uzongera kwicwa. Ubu nta munyamurenge byashoboka, ntawabihakana, ariko bimwe byo kubica, kubatoteza uko biboneye ntabwo bizongera, wenda ngo baciye urwaho bamwihereranye byashoboka. birumvikana. Byiza cyane, twakomeza ku yindi ngingo. Dukomeze turebe ibikoresho byafatiwe mu mujyi wa Goma bigafatwa na AFCM 23, ingano yabyo yamenyekanye mu Shakamba bingana iki? Hari umuntu uza umuvugizi wa M23 uherutse kuvuga ngo ibikoresho bafashe byafata Afurika. Yego. Abantu bamwe wenda babifata nko guseka. Yego. Ariko suko byari bimeze, ahubwo byari ukuri. Yego. Abantu nyine babigize urwenya, ariko byari ukuri kuko bamwe mu banyamakuru bacukumbura babashije kugaragaza ingano y'ibinyamakuru cyangwa y'ibikorwa byafashwe. Yego. Mu byafashwe rero bitangaje cyane, yego, ni ikintu cyitwa ibikoresho bya gisirikare. yego. Muri ibyo bikoresho bya gisirikare ubundi hari ibikoresho abantu bose batinya. Yego. Ibijyanye n'indege, nyuma y'indege n'ibifaru. Yego. Ubundi mu basirikare twavugaga ko hagiye amakuru yazaga atandukanye ngo 20,030 y'abagiye muri kantonoma. Hano baremeza ko ari 30,000. Bakemeza kandi ko bafashe ibikoresho bifite toni 80 z'ibikoresho bya gisirikare. Yego. Muri ibyo bikoresho bya gisirikare bifite toni 80 harimo indege ebyiri za gisirikare, harimo imodoka, indege ya kajugujugu ndetse n'indi ndege yo kugaba ibitero bidasanzwe. Iyi ndege rero ndakeka ko ari imwe y'inoze, ari Sukhoi. Yego. Nkeka drone zo zitari kuvugwamo kuko zirahari nyinshi. Yego. Baza gusanga kandi bari kuvugamo nanone 2,000 by'imodoka za gisirikare ziri mini. Imodoka 2,000. Tekereza imodoka 2,000. 2,000 by'imodoka. Imodoka zibura muri AFCM 23. Cyane rwose. Nyuma y'imodoka 2,000 harajyaho ibifaru Charles de Comba 340. Yego. Urumva ibyo bifaru buryo bingana. Yego. Nyuma y'ibi bifaru hari za Burende. Yego. Burende ni 200. Hari ibihugu bidafite intwaro zingana z'icyo bashaka cyane. Sinzi niba Burundi ziriyo. Kandi n'amasasu barayabuze i Burundi. Ngaho. Nyuma y'ibyo usiye ko niyo babigira batabona essence na mazutu. Nyuma y'ibyo rero hari misile ziri Soru Air along port. Along port. Misile 8. Soru Air. 8. Yego. Ya misile ni zimwe zikomeye. Ni zimwe yigiye. Yego. Ntabwo icyo iteye ntabwo irakihigira.
gikurikirana. yego. Hakaba kandi amakamyo yo gutwara, ashobora gutwara abasirikare cyangwa se agatwara ibikoresho, amakamyo 800. Yego. Tekereza noneho, ndabyumva. amakamyo 800. Yego. nta abaventuro ntibazongera kugenda n'amaguru usibye ku rugamba. Nta biriho rwose. Na hariya mu mpamvu bahuye n'intare zo mu Minembwe bashobora kuba bamanitse n'amakamyo. Birumvikana. Ibi rero biragaragaza ko iyi kipe itahangarwa. Yego. Ishaka yahita ijya no kubohoza agatanga cyane. Ahubwo barimo barakomanda. Yego. Ibi bikoresho rero tuvuze ni bike ku bihari, twe n'ibyo twamenye. Yego. Ariko ibihari byo ni byinshi. Yego. Birumvikana. Twakomeza nta kibazo. Ariko mbere yuko dukomeza, Shakamba turava kuri iyo ngingo twerekeza i Bukavu. Tubanza turebe noneho niba M23 ifite intwaro zingana gutyo yambuye leta mu Shakamba. Yego. Ikaba ifite ntabwo ari intwaro gusa, tunabirebe neza. Yabaye n'abasirikare ibihumbi n'ibihumbi yatwaye barimo bavurirwa Rumanga. Ni ibihumbi bitagira ingano, ngira ngo twavugaga 20,000. Ese iki cyaba ari cyo gica intege FARDC bigatuma irwana yiruka? Yarahombye bikomeye. Yego. Kandi izubukana bwa biriya bibunda n'ibitwaro. Yego. Hari igihe bayirasisha wenda machine gun isanzwe. Yego. Bakikanga ari izo misile zije. Yego. Ubundi bagakizwa n'amaguru. Yego. Iyo ya bimwe mu mpamvu nge ntekereza. Yego. Dukomeze twerekeze mu Bukavu. Yego. Habaye inama itasanzwe. Bimeze bite? Iyo nama igira iki? Inama yabereye mu Bukavu yahuje abaturage bo muri Bukavu nyuma y'ibohorwa rya Bukavu. Nawuze mbona amavideo. Yego. Icyambere nyivugaho. Yego. Ni inyomozwa ry'amakuru yuko ngo General Byamungu yapfuye. Yahoze abaseka. Nahoze mubona aganirana n'umunyamakuru wa Maris TV. Yego. Abaseka avuga ati niyo migambi yabo nibyo bifuza, ariko ntabyo Imana ntizabibemerera. Aba baturage baha bari bakeneye inama. Abi Bukavu. Yego. Yego. Kuko FARDC yari imaze nako yaba M23 babanje gukorana inama na societe civile. Yego. Rero iba bakeneye inama n'abaturage kugira ngo babumve abantu baje batugana batubohoye bafitiye gahunda, intumbero yabo ni iyihe, baradutegurira icyo ejo hari imbere. Ibyo byose rero bikubiye mu nyandiko mvugo y'inama yabaye, ngira ngo bisomere. Iyi nyandiko mvugo ikubiyemo ingingo zose baganiriyeho n'ibyo baganiriye. N'ibyemezo byafashwe muri iyo nama. Yego. Ndagira ngo nigusomere ubyumve n'abakunzi bacu babyumve. Iragira iti il s'est tenu un meeting en ce jour à Bukavu, en commune d'Ibanda, au quartier Nyarukemba, à l'endroit du feu vert. Voici quelques points saillants que j'ai retenus de ce meeting animé par M. Mutabazi François. Habereye inama
habera inama buri munsi mu mujyi wa Bukavu. Ni inama nini cyane ngari yo muri komine ya Ipanda, yego, muri quartier yitwa Nyarukemba, ahantu hazwi ku izina rya Severe. Severe ni amatara y'icyatsi. yego. Voici quelques conseils, ati dore ingingo z'ingenzi nafashe z'ibyavugiwe muri iyo nama yayobowe na Mutabazi François. À dater de ce jour, la circulation à Bukavu sera de 24 heures sur 24 heures. Mushakamba ngo guhera uyu munsi, yego, gutembera muri Bukavu umuntu aratembera amasaha ashaka yose. 24 kuri 24. yego, n'ubu ushobora gutembera kugeza bukeye. yego. Iki kintu bakishimiye, barabyina, baravuga bati ntibishoboka. Bakishimiye cyane. yego. Ikindi, plus question de carte d'électeur jusqu'à nouvel ordre. Nta byo kwitwaza ikarita y'itora kugeza mu bishyizweho andi mabwiriza, habonetse andi mabwiriza. Le transport en commun désormais à 500 francs quel que soit le trajet. Ati urugendo mu modoka rusange zitwara abantu, yego, ni 500. Urugendo wakora urwo ari rwo rwose hariya mu mujyi, yego, ubu ni ukuvuga ntawarenza 500. yego. Pour traverser au Rwanda et dans d'autres zones déjà libérées, il suffit juste un jeton. Kujya mu Rwanda, umupaka, cyangwa kujya mu bindi bice twabohoje makuru y'abavigoma bava ibitaro bakavigoma, bitwaza jeton. yego. Les rumeurs qui circulent sur l'accoutrement des femmes et la coiffure des hommes sont fausses. Hari amakuru yagendaga yacaraga ajyanye n'imyambarire y'abakobwa n'abagore cyangwa abagabo, bambaye amamini ngo abagize batembe. Ayo makuru ni ibinyoma. Bientôt la DGDA et DGM seront couvertes par de nouveaux personnels. Mu gihe cya bugufi, yego, abakozi ba za douane, za immigration, ku mipaka hazajya habashya. La création d'emplois chez les jeunes sera leur leitmotiv. Kwihangira imirimo, guhangira urubyiruko imirimo izaba indirimbo abantu bahora biyibutsa. yego. Les jeunes licenciés, gradués et diplômés doivent être enrôlés dans l'armée. Plus question d'une armée de fumeurs du champ. Ati urubyiruko turi hamwe. Urubyiruko abarangije kaminuza icyiciro cya kabiri, barangije kaminuza icyiciro cya mbere, yego, n'abafite amadiplome ya segondere, bashobora kwiyandikisha mu gisirikare. Ntituzongera kugira igisirikare cy'abanywa urumogi. yego. Ils ont chassé des scouts, ils ont chassé les scouts FRDC qui parlaient le lingara avec les armes sans munitions. M23 yimuye abaskuti, yirukanye abaskuti. Abaskuti bitwazaga intwaro zitarimo amasasu, bakanavuga n'iringara, Ikindi, tout celui qui garde un militaire chez lui sera puni. Uwo ari we wese ufite umusirikare we mu rugo,
umucumbikiye azabihanirwa. Ngibyo nibyo ngibyo Mushakamba. Urabona ko inama yari yitabiriwe kandi abantu bayigiyemo bishimye, ubona bishimye cyane. Yego, barishimye pe. Urabona ko bishimye kandi bishimiye n'ibyavuyemo, bishimiye uko bafashwe, kuko ubona ko ntabwo babangamiwe nka mbere, nta za douane, nta mipaka unyuraho, bariyeri unyuraho zikwambura, nta ki. Ibyo byaragiye. ngo abaturage buzuye akanyamuneza cyane, babyina ahubwo babyina. Birumvikana. Babyina ngo Bukavu ngo uzubakwa nande, ngo uzubakwa natwe. Birumvikana. Twakomeza? Yego, twakomeza. Yego. Tujye ku yindi ngingo. Tujye ku yindi ngingo, nibyo, kuko iyi ngiyi ngira ngo ibyo twakayivuzeho byinshi twarabivuze. Yego. Turanyarukira Kinshasa. Kinshasa rero abantu bavuga ururimi rw'igiswahili Mushakamba bamerewe nabi. Birumvikana, byakaze. Byarenze urundi rwego. Ibyo uvuga nibyo birahenze. Ariko byose ngo bifitanye isano n'ikintu cyitwa cyangwa se turita ubwoba bwa kudeta cyane. Tshisekedi afite ubwoba ko abaswahilifone bamwambura ubutegetsi cyane rwose. Hari amwe mu makuru ari kujya hanze ariko ajyanye n'uburyo abaswahilifone bari gutotezwa. Yego. Wenda twashingira kuri imwe muri izo nkuru iyo nkweretse. Iyi ngiyi rero twiza. Yego, nayibonye. Inkuru iravuga, ni inkuru ya Kazana. Yego. Depuis la progression rapide du M23 et de ses alliés à Goma et dans la province du Sud Kivu, des actes odieux s'observent à Kinshasa sur les personnes swahiliphones, des personnes d'expression kinyarwanda, sinon celles d'une morphologie rwandaise. Bisobanuye ngo kuva AFCM 23 yafata Goma, ikamanuka ikagera no muri Kivu y'Amajyepfo. Kinshasa harimo haragaragara ibikorwa bibi birimo byibasira abaswahilifone. Ni abantu bavuga ururimi rw'igiswahili, abavuga ikinyarwanda, ndetse n'abandi bafite isura y'abanyarwanda. Yego. Noneho inkuru igakomeza iti une fille qui a témoigné à Tazama, RDC, affirme avoir échappé de justesse alors que les jeunes de Kinshasa commençaient à s'empresser pour la lapider suite à sa taille qui a donné l'impression d'être rwandaise aux yeux de ses bourreaux. Les voisins qui la connaissaient l'ont sauvée. Et umukobwa warokotse ibi bikorwa bibi by'insoresore zo muri Kinshasa, yahaye Kazama RDC ikinyamakuru agiha ubuhamya. Avuga ko yarokotse arokoka ku bw'amahirwe. Urubyiruko rw'i Kinshasa rwashakaga kumwica, kumwicisha amabuye, rumuhoye uko areshya. Kuko uko areshya byatumaga bamwibazaho, bakibaza ko ari umunyarwandakazi. Ubwo rero abaturanyi be baza kumurokora. Kuba muremure unavuga igiswahili ni icyaha.
ufite n'isura y'abanyarwanda. isura y'abanyarwanda sibaho. Abakongomani nibo babizi kuko ni nk'aho mugabo w'i Burundi urafata umuntu avuga nk'abanyarwanda ngo areba nk'abanyarwanda ngaresha n'abarwanyi ubushakamba ngo baramurenze babona ari mu Rwanda kandi atarimo kurwana ubwo se babibwiye n'iki gukoresha. Yego. Muri la les autorités doivent se lever et arrêter immédiatement ces aventures de quelques jeunes incontrôlés de Kinshasa qui portent préjudice au vivre ensemble en cette période de crise. Ngo abategetsi cyangwa abayobozi bagomba guhaguruka bakarwanya ibi bikorwa bibi by'insoresore bigize indakureka zikorera muri Kinshasa zirimo zibangamira kubana mu mahoro cyane cyane muri ibi bihe byoroshye. Ngiyo inkuru nicyo kivuga Mushakana. Byiza cyane. Ngira ngo ni ibintu, hari ikintu kimwe ngiye mbona bitegeka cyangwa bisaba umukongomani. Yego. Abanyekongo mu burasirazuba bwa Kongo nibo bavuga igiswahili ndetse n'ikinyarwanda. Yego. Basa nkaho bari baraciwemo ibice bashingiye ngo bamwe ni abarwandofone abandi ni abasanzwe. Bihuriza hamwe nk'abantu bo mu burasirazuba barwanye ababarwanya aribo Kisekedi. Yego. Kuko niba baratangiye batoteza abarwandofone bakabananirwa noneho bakaba bageze mu baswahilifone, ibyo bazajya no mu bandi cyane. Icyiza rero nuko bakihuza. Ibyo ntibajya babyivugira. Bibagiwe ko bajya bavuga ngo rero yayo Robi ya Moninga mukiri cy'ituru. Uyu munsi ni wowe, ejo ni inshuti wawe. Yego. Buri wese azabona umwanya we azagerwaho. Kiraro ni igihe cyiza cyo kuhuza amaboko. Yego. Maze bakafatanya kurwanya umwanzi wabo ariwe Kisekedi. Cyane rwose. Birumvikana. Ndebye kwa Wembi kano kanya ndabona isaha ishize. Yego. Bonye ubwato bunini bwuzuye abasirikare benshi bari kwambuka bajya muri Karemi. Bavuye muri Uvira. N'abahunze kariya gace ka Uvira. Rero mu bahunze abandi basigaye bagira umujinya baratangira kurasa. Ngo Uvira yambaye ubusa. Rero. Ntibyoroshye. Ngira ngo turimo tugana no ku musozo. Nibyo twagana ku musozo, ariko tubanze tuvuge iyi nkuru y'umuturanyi wa Kinshasa hakurya y'uruzi. Ngira ngo uramuzi. Ngira ngo uramuzi. Uwo ninde? Umuturanyi wa Kinshasa hakurya y'uruzi. Yego, wa mucuruzi. Uyu mugabo uvugisha ukuri cyane. Sinzi niba ari we uvuga. Denis Songwe bose bahuje izina ry'igihugu usibye amazina ahera. Ni ibyo ngibyo. Reka tumuvugeho nawe ko hari icyo ngo yavuze. Ngira ngo bimaze nk'iminsi ibiri. Yaganiriye na France 24 umunyamakuru ashaka kumugusha mu mutego wo kuvuga ati u Rwanda rufatirwa ibihano. Yego. Babwira ko icyo atari cyo gisubizo. Yego. Kuko ari ugufata ibihano nta bibazo twaba tugifite muri aka karere. Yego. Ibi rero yavuze le président du Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso estime que les rencontres entre le président rwandais Paul Kagame et son homologue congolais Félix Tshisekedi pourrait aplanir les tensions entre les deux pays. Guhura kw'abaperezida bombi b'u Rwanda n'uwa Kongo bakaganira bishobora kugira ibibazo bigakemura ibibazo.
Il estime également que le risque d'une guerre régionale existe car les sanctions n'ont pas toujours réglé les problèmes et c'est dit disponible pour servir de médiateur. Ibyo bigiye kuri fase militaire. Ati yavuze ko yego intambara y'akarere ishoboka, kandi ibi bihugu yongeraho ko ibihano bifatirwa ibihugu yego bidashobora gukemura ibibazo na gato. Yongeraho ko yiteguye kuba yaba umwunzi cyangwa umuhuza. Ibyo ni ibyo bya Sassou Nguesso. Yego numva twagana ku musozo Mushakamba. Yego nibyo twagana ku musozo, tugashimira abadukurikiye. Yego reka dushimire abadukurikiye, tubashimire byimazeyo, tubibutse ko twaganiriye ku kuba M23 yigaruriye ibindi bice hariya muri Rubero, igice cya Kitumbiro, n'ako gace kari gasigaye ari amarembo aganisha muri centre ya Rubero. Bityo centre ya Rubero nayo ikaba ishobora gufatwa igihe icyo ari cyo cyose. Ikindi twaganiriye ko hamenyekanye ubwinshi bw'ibikoresho M23 ARC yafatiye mu mujyi wa Goma, tukaba twabigejejeho abakunzi bacu. M23 yakoresheje inama abaturage bo mu mujyi wa Bukavu. Ikindi abakongomani bavuga igiswahili, abavuga ikinyarwanda, hariya baravuga ngo n'abasa n'abanyarwanda barimo kwibasirwa muri kiriya gice n'uriya mujyi wa Kinshasa. Turabashimiye rero, murakoze abadukurikira, kandi mwirirwe neza, kandi mwibuke batarakanda subscribe, mukande subscribe ikandwa rimwe, mukande like ikandwa rimwe kuri buri nkuru, mukande share ikandwa inshuro zingana n'umubare wabo ushaka gusangiza amakuru yacu. Ikindi mutwandikire mudushikirize ibitekerezo byanyu mubinyujije muri comments. Mwirirwe neza rero. Yari Sentama Mushakamba, nawe wirirwe neza mikoro yawe. Urakoze cyane bwana Sentama, nifurije gukomeza kugubwa neza, nifurije abadukurikiye bose ibihe byiza, Imana ikomeze ibahe umugisha.